Ibihe byiza abantu mwese mukurikiye Abaryankuna TV. Uyu ni umwanya w'amakuru kuri televiziyo ikwicyo makubuye mukamuri kumwe nanjye Wera Sandra. Kagame ntiyapfuye ariko arimo kwicukurura imva. Gushimuta Paul Rusesabagina birayimurindira mu gihe kidatinze. Yewe nk'umuntu w'umubirigi waje hano nkaza nshimuswe nkaba mpari nka otage cyangwa umuntu wafashwe bugwate. It was very proper and legal. In fact, he more or less brought himself. Byari bikwiye kandi bikurikije amategeko. Ubundi urebye niwe wizanye. Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading into the stabilization of our country, what sympathies do I owe him or anybody? Ntabwo ibyo yibwiraga bindeba. Yaba yaribwiraga kujya mu Burundi guhura n'abantu yari asanzwe akorana nabo hanayoboye byo guhungabanya igihugu cyacu. Ubundi se nizihe mwe ngomba kumugirira? Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2020 à Dubaï? En ce qui concerne M. Paul Rusesabagina, ici, personne ne le sait. Madame Perezida, nshuti bagenzi banjye, niki cyabaye ku itariki ya 27 Kanama 2020 i Dubai kubirebana na Paul Rusesabagina? Kugeza ubu hano nta muntu n'umwe ubizi. En revanche, on sait bien que ce monsieur s'est retrouvé dans un autre pays sans son consentement. Ahubwo by'igitangaza birazwi ko uwo mugabo yisanze mu kindi gihugu atari ku bushake bwe. Chers collègues, la communauté internationale nous regarde. Ils attendent de voir ce que l'Europe va faire. Parce que M. Rusesabagina est un citoyen européen. Il est de notre devoir d'agir quand les droits d'un de nos concitoyens est bafoué. Tuti bagenzi banje, umuryango mpuzamahanga uduhanze amaso bategereje kureba icyo Uburayi buzakora. Ko Bwana Rusesabagina ni umuturage w'Uburayi, biri mu nshingano zacu zo kugira icyo dukora igihe uburenganzira bw'umwe mu baturage bacu buhungabanijwe. Ntimujye kurentaje mbibahe neza. Kuri wa 17 Gashyantare ku Kimihurura mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga hatangiye urubanza ubushinjacyaha bwa Kagame buregamo Paul Rusesabagina, Sabimana Kalisi Sankara n'abandi bantu 19 bose bakaba baregwa gushaka gukura umunyagitugu Paul Kagame ku butegetsi. Ibyo bikaba byariswe ibyaha birimo n'ibyiterabwoba. Iminsi mike mbere y'urubanza umunyamakuru Richard Kwesi wa CNN yasanze Paul Kagame i Kigali maze bagirana ikiganiro cyatambutse kuri CNN kuri wa 17 Gashyantare cyagarutse ku bunyagitugu bwa Kagame no ku rubanza rwa Rusesabagina. Nk'uko mubibona ku mashusho atari umukungugu ya CNN, ariko nimwitegereze neza mu gahanga ke, mu maso ye no ku minwa ye, murahabona amapiki n'ibitiyo arimo gukoresha yicukurira imva ye. Harabura gato ngo ipfubi. Cyubahiro na mucyo mube hafi mushyire mu Kinyarwanda abatumva uruzungu iki kiganiro. Mbere yuko mbaho umwanya ariko ndagira ngo muhere aho umunyamakuru Richard Kwesi yabajijwe na mugenzi we bakorana kuri CNN ati mu cyumweru gishize wajyanye ikiganiro na Paul Kagame agukura inzira ku murima ko nta kinyuranye n'amategeko cyabaye mu kuzana Rusesabagina mu Rwanda. Ati mu by'ukuri uko bigaragara imiryango mpuzamahanga inyuranye irengera uburenganzira bwa muntu ntiyiteguye kubyemera. Dore ko Richard Kwesi yamusubije. Oh, absolutely. I mean, the man thought he was getting on a plane going to one place, and he was then shackled and tied up and taken to Rwanda, if the story is as it's believed to be, where he was then wanted for terrorist activities that the president says Rusesabagina was involved in. Niko bimeze umva nawe ngo umugabo yuri indege agiye ahantu hatariho
agezemo arabohwa arahambirwa ajyanwa mu Rwanda. Nimba iyo nkuru ariyo kwizerwa, aho yashakishwaga kubera ibyaha by'iterabwoba ngo yagizemo uruhare nk'uko perezida bivuga. The problem for President Kagame is that this incident is tarnishing his reputation, because until now he'd been seen very much as by the international community as the man who'd held Rwanda together, who'd brought Rwanda forward after the 1994 genocide. Now with this trial underway, in the manner under which it's been taken, that could all be looked upon very differently. Ikibazo cya Kagame ni uko atabona ko iki kibazo kiri kumutesha agaciro kimwanduriza izina. Kugeza ubu yabonwaga n'umuryango mpuzamahanga nk'umuntu wahuje abanyarwanda, akazahura u Rwanda nyuma ya jenoside yo mu 1994. Ubu noneho atangiye kugaragaza indi sura ishobora gutuma abonwa ukundi. I spoke to President Kagame in Kigali last week. This is what he said. Navuganiye na Kagame Kigali icyumweru gishize, dore uko yambwiye. It was very proper and legal. In fact, he more or less brought himself. You see, whether he was acting on wrong signals, but he went by those signals to continue the journey of doing the wrong things he had been doing in the past. So, byari bikwiye kandi bikurikije amategeko. Ubundi urebye niwe wizanye. Urabona yaba yaraje areshywa n'umurongo utari wo, ariko yinjiye muri uwo murongo agamije gukora urugendo rwe rwo gukomeza gukora ibintu bibi yahoze akora mu gihe cyashize. He got on a plane intending to go to one destination. Yuriye indege agamije kujya ahantu runaka. Was bound and gagged and brought to this destiny. Mbese haba haraho bihuriye no kuzanwa aha hantu? Do you know which one that is? Wawuza aho hana hariho? Do you know which destination? Hambwire. Yeah, he was going to Burundi. Yaragiye Burundi. Exactly. Utyo. He wasn't going to Dubai as some of the people have said. Dubai was just a transit, like Chicago was a transit. He came all the way from United States. Ntiyaragiye Dubai nk'uko numva abantu bamwe babivuga. Dubai yarahanyuze agenda nk'uko na Chicago yahanyuze agenda. Yaje abadutsiyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. But he didn't expect to end up in Kigali. Yiyobagiza yibwira kurangiriza urugendo rwe I Kigali. Well, I don't mind what he expected. If he expected to go to Burundi to connect with the people he has been working with or leading into the stabilization of our country, what sympathies do I owe him or anybody? Ntabwo ibyo yibwiraga bindeba. Yaba yaribwiraga kujya mu Burundi guhura n'abantu yari asanzwe akorana nabo hanayoboye byo guhungabanya igihugu cyacu. Ubundi se nizihe mpuhwe ngomba kumugirira? Banyarwandakazi, menya rwa rumogi Leta ya Kagame yavuze ko igiye guhinga mu minsi ishize rwareze. Umusaza akaba yarafasheho nk'amaburangaye. Mumbabarire mwumve neza ikibazo umunyamakuru agiye kubaza Kagame n'igisubiza muha murumirwa. Did the government of Rwanda have a hand in bringing him to Kigali? Was the government responsible for renditioning him to Kigali? Leta yawe yabifite akaboko mu kumuzana I Kigali? Waba cyangwa guverinoma y'u Rwanda yabifite uruhare mu kumuyobya mumwerekeza I Kigali bushimusi? No. Bringing him or guiding him to come to Kigali and rendition or means like that seem to be illegal are totally different things. Hoya. Kumuzana gutya yobejwe cyangwa akayoborwa I Kigali bushimusi. Ibintu nk'ibyo birasa naho byaba binyuranye n'amategeko. Biranyuranye birahabanye. Absolutely. Now, if for him he was working with somebody in Burundi, right? In the same plot of destabilizing our country. None niba umuntu yari hakorana n'umuntu runaka mu Burundi bari mu mugambi umwe wo guhungabanya igihugu cyacu. And the same person, for example, decided to drive him to Kigali.
the person he was working with and he had trusted. And the government was working with that person he trusted. How does government become culpable for that operation? Hanyuma uwo muntu wari kumwe muri ako kagambane agafata umwanzuro wo kumuzana i Kigali. Uwo muntu bakoranaga yari yizeye, noneho guverinoma ikaba yarakoranaga n'uwo muntu yizeraga. None se ubwo ni gute guverinoma yabarwa icyo cyaha cyo gukora icyo gikorwa? yewe wapfuye yarihuse ngo niba leta yari irimo gukorana n'umuntu wariho amushimuta amuzana i Kigali ngo guverinoma icyo cyaha yakibarwa hiti cyo namuce mukomeze kara gaciyeho. The international community fears that, if I have permission to speak bluntly, that, you know, Kagame wants him convicted, rubber stamp court, lock him up and throw away the key. What guarantees can you give today of a fair trial? Umuryango mpuzamahanga ufite impungenge nk'ubwije ukuri nkumariyeho hari ubwoba ko Kagame yagira atya urubanza rukarangira bakamujugunya mu gihome akamufunga yemwe n'imfunguzo akazijugunya. Uyu munsi ni iyihe garanti utanga y'urubanza ruciye mu mucyo? All those concerns can't be further from the truth. One, Rusesabagina, a citizen of this country, was done something terrible or wrong, committed a crime. I have heard that he holds other citizenships of other countries. That's okay. I have no quarrel with that. Ibyo byose numva bitari kure y'ukuri. Icyambere Rusesabagina umwene igihugu w'iki gihugu. Yakoze ibintu by'amahano, yakoze ibyaha. Nanumvise ko afite n'ubundi bwene gihugu bw'ibindi bihugu. Ibyo ntacyo namahane mbiteraho. He certainly did something wrong, and by the way, he is accused with a number of other people. So he's not alone in this case that he's being tried for. So that is also character that must be put forward. So taking him out of that and treating him differently and special, that's not going to work. Ikizwi nuko yakoze ibyaha kandi rero ntari na wenyine. Hari umubare runaka w'abantu baburanishwa hamwe. Ntari wenyine. Icyo kigomba kwitabwaho. Ibyo kumushyira ku ruhande hagafatwa ku buryo budasanzwe byo ntibishoboka. So the case is going to court, all these people being tried. And it is important that there is a fair trial. Ikirego cyashyikirijwe urukiko kandi ingenzi kumenya ko hari urubanza runyuze mu mucyo. Paul Kagame has been president of Rwanda since the year 2000. The country's constitution has already been amended to allow him to serve more terms. Human Rights Watch claims that opposition figures are persistently targeted. If Kagame wins the next election in 2024, he could hold on to power for more than a decade longer. There's no Western leader that has been in office as long as you have. Paul Kagame ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Itegeko nshinga ryarahinduwe kugira ngo rimwemerere kuyobora ibindi biringo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uhora uvuze yabahanda ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibasirwa. Kagame aramutse yongeye gutorerwa kuyobora igihugu mu wa 2024 yabagiye kumara ku butegetsi imyaka n'imyaniko. Nta muyobozi wo mu burengerazuba umaze imyaka nk'iyo umaze ku butegetsi. Do I care about that? Because the Western leader is a Western leader. Ndamaze. None ibyo bindebaho iki? Abayobozi b'uburengerazuba n'abo burengerazuba. Because electorates normally throw people out. The nature of electorates and democracies is that people get tired of it and they move to another person. Kubera ko amatora avana mu nzira abantu hakaza abandi, niyo kamere y'amatora kuvana mu nzira abantu barambiranye mu nzira bagakurwa ku myanya yabo. That is if you are telling me, you know, that everyone has to conform to what the West tells us to do. I'm not one of those people.
The Western world is a world on its own. It has many good things that they do. It has many bad things they do. ubwerega ndakumva ni nkaho uri kumbwira ko buri muntu agomba gukora nk'uko abarayi batubwira gukora. Njyewe ntabwo ndi umwe muri abo bantu. Isi y'Uburayi n'isi ukwayo bafite ibyiza byinshi bakagira n'ibibi byinshi. There's no democratically elected leader in a generally accepted democracy that has been in office as long as you. Nta muyobozi n'uyu n'umwe watowe muri demokarasi uzi icyo ubusanzwe demokarasi ari cyo umara imyaka nk'iyo umaze ku butegetsi. Democracy is not defined by the West. No. If it does, then what happens of the contradictions that happen in the West? Where we find countries in the West, they elect their leaders, and then they turn around and start complaining about the same leaders they have elected. Ubusobanuro bwa demokarasi ntabwo tuburebera ku bihugu by'uburengerazuba. Niba ari uko bimeze none wambwira iki kukwinyuramo mbona iyo za Burayi, aho tubona ibihugu muri ubwo burengerazuba batora umuntu ejo bagatangira kwamagana uwo muyobozi bitoreye. So you are telling me democracy therefore has imperfections, whether it is in the West or anywhere else. So, but I cannot live by or live the imperfections of the West. Ubwo rero urambwira uti hari ibitagenda neza muri demokarasi haba mu Burayi cyangwa ahandi hose ku isi. Ariko njyewe ntabwo wambwira ngo ngendere kuri ayo mafuti ibyo bitanoze neza byo mu Burayi. Kandiye ko mfite amamega benigire kuri YouTube bengotiye kuri YouTube ujya fanda tariyaza akarasisi kopro kinyeje gwino hano sha umva man uzongera kunyita kopro kinyeje zata nkumariramo magazine yose kinyeje ni bari abakoloneli n'abagenerale n'abandi ba officers badutuma kwica abanyarwanda nk'aho bayobewe ko aribo dukomokamo giruta ahubwo ni nabo twinje igisirikare tuje kurinda ariko uzikumva umuntu w'umugenerale umu officer mukuru yakubiswe inshi araviringita aracucumwa byose abikoreshwa n'irizembiri rimwe umuntu uko ryakoze umushinga w'amaraso kandi ngiye umunsi umwe muzumva sha amaya ariko se sha ushwe n'ibyahiye ariko mwana uri gisazi wowe urakokinga unareba fande ari maza tawanyika tinkagera nagusanga hangaha. Freedom for people, freedom forever, freedom. Imodoka shatse imodoka tugenda i Kanombe. Yes sir. Hanyuma ko mbonye uriya mwana mwawe muri kumwe yanungunitse ni ibiki? Nagara gusa fandi yari hambwira ko basirikare bato bamaje guta morale mu buryo bukabije. Ngo bataye morale? Abasirikare se bataye morale bate? Afande muri iki gihugu tumaje kugira izina ribi. Twebwe turasaba civil twakarinze ubundi namwe aba officers bakuru kuba kandi dukunda tukumva ngo babakubise inshi babafunza babafungura n'imiryango ibyo bikaduca intege sana. Yes, icyanungunikishije uriya mwana gifite ishingiro. Jeshi muzuri anakadiria umbali. Biko byose bigomba guhinduka. Freedom for people, freedom forever, freedom. Freedom. Basirikare, bapolisi namwe mwese mukora mu nzego z'umutekano. Muzirikane ko muri abana b'u Rwanda kandi mushinzwe umutekano w'abanyarwanda. Biragayitse kwica abo mushinzwe kurinda. Biragayitse kubuza abanyarwanda umutekano ari mwe mwakawubahaye. Biragayitse kuba mukorera umuntu aho gukorera igihugu. Nimwikebuke munarebe uko izindi ngabo zitwaye nk'iza Sudani cyangwa iza Burkina Faso. Muraba ku ruhande rw'umunyagitugu cyangwa urw'umuturage. Abana bose barota freedom, abashene bose
Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Ibya Rusesabagina Paul Kagame arabivugisha amatama abiri mu gihe yikoreye ibyaha bisumba ikirunga cya Karisimbi kandi yakoze abanyamurayi bamuhagurukiye bamureba batya n'amaso yabo bifashishije ibyuma byabo. Mu rwego rwo kwitanga mu manyama amasaha make mbere y'uko urubanza rwa Rusesabagina rutangira, abacurabupfu ba Kagame bagize batya bashakisha ikinyamakuru Jeune Afrique n'Igihe maze basohora inkuru ivuga uko umukozi wa Kagame Pasiteri Yuda Iskariyoti Constantin Niyomwungeri ariwe wagize uruhare mu gushimuta Paul Rusesabagina. Muri iyo nkuru Pasiteri Yuda Iskariyoti Niyomwungeri yavuze ko yari ari kubikorana na RIB. Mu kiganiro mumaze kumva mwumvise ko na Kagame yemereye CNN ko guverinoma ayoboye yarimo gukorana nawe, ariko kubera cya gihingwa yatangiye guhinga ku mugaragaro akaba ashobora kuba agiye kukimarira atanagishoye hanze ngo kubwe arumva leta ye itabibazwa. Ubwo bari imbere y'urukiko mu rubanza rwari rwitabiriwe n'abambasaderi batandukanye basanzwe bagenera Kagame imfashanyo zitubutse amarira muri gahunda zo guhonyora abanyarwanda cyangwa mu mifuka ye bwite, Bwana Paul Rusesabagina n'umwunganizi mu mategeko ntibahwemye kwerekana ko Paul Rusesabagina yashimuswe hirengagijwe inzira z'amategeko mpuzamahanga. Tubumve. Ngira ngo mvuge ku nzitizi z'uru rubanza. Yewe nk'umuntu w'umubirigi waje hano nkaza nshimuswe, nkaba mpari nka otaje cyangwa umuntu wafashwe bugwate, nabonaga urukiko rudafite ubushobozi bwo kumburanisha. Twari dufite inzitizi isaba yuko ikirego ubushinjacyaha uregamo Bwana Rusesabagina Paul kitakwakirwa hashingiye ku iburabubasha ry'urukiko rushinzwe kumuburanisha, ari rwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi. Bwana Rusesabagina yaje gufatirwa mu Rwanda mu buryo budasobanutse, kuri point 102 ya acte d'accusation bivugiye gusa ko ngo ku tariki 106 ku tariki ya 28 Kanama 2020 yafatiwe Kigali atangira gukurikirana. Aha ngaha umuntu akaba yakwibaza ese yaba yarafashwe mu buhe buryo, yafashwe hashingiwe ku yahe mategeko? Twe tukaba dusanga ibi ngibi byo kubavuga ko bafashe Bwana Rusesabagina bitarakozwe, byarakozwe en violation ya biriya twavuze mbere. Monsieur le Président, muzasanga hari ingingo ya 12 y'itegeko numero 30
2018 rigena ububasha bw'inkiko iteganya yuko iyo urukiko rwaregewe icyaha rufite ububasha bwo kuburanisha ariko rugasanga ibikorwa biregerwa bigize ahubwo ikindi cyaha kiri mu bubasha bw'urundi rukiko ruhera ko rwikuraho urwo rubanza rukarwohereza urwo rukiko rufite ububasha. Ibi nanone bikaba bishimangirwa n'ingingo ya 93 ya Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, aho bavuga ko umuburanyi ubyukije inzitizi y'iburabubasha agomba kuyisobanura no kugaragaza urukiko avuga ko rufite ububasha bwo kumuburanisha. Dushingiye yuko ubushinjacyaha bwonyine bwiyemereye ko kuba Bwana Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'Ububiligi agomba kuburanishwa n'inkiko zo mu Bubiligi, turasanga Monsieur le Président nimumara gufata icyemezo cy'uko mudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza, rwazoherezwa mbere y'urukiko rwitwa Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Chambre correctionnelle, ari rwo runari hafi y'aho Rusesabagina yari asanzwe atuye mbere y'uko agwa muri aka kaga. Mu gihe buri rukiko rugira ifasi rukoreramo rutagomba kurenga, igihugu kikagira imipaka kitagomba kurenga, Paul Kagame we yigize umugabo maze ajya gushimuta umuntu uriyo bigwa maze aramuzana n'i Kigali ngo ba atabacamanza ubu Rusesabagina ari mu ifasi yanyu mwamucira urubanza. Banyagucwa nabo biyemeje gukora nka wa Sofia Kagame yigeze kuzana mu gihugu, si ukuva hasi basya batanzitse. Aho ibintu bigeze batangiye kuvugishwa amangambure. Igihugu cy'Ubwongereza cyo cyamaze kubereka ko bakigezaho, maze bati ni akagambane ka Museveni. Inteko y'ibihugu by'umuryango w'Uburayi ibahagurukiye, za ndabo zacu ngo ni abadepite badashobora kuvugira umuturage usenyerwa nta ngurane mu gihe cy'imvura na Covid, bati muze tubumbure umunwa tuvuge badusuzuguye. Madame la Présidente, chers collègues, qu'est-ce qui s'est passé le 27 août 2020 à Dubaï? En ce qui concerne M. Paul Rusesabagina, ici, personne ne le sait. En revanche, on sait bien que ce monsieur s'est retrouvé dans un autre pays sans son consentement. Madamu Perezida, nshuti bagenzi banjye, niki cyabaye ku itariki ya 27 Kanama 2020 i Dubai ku birebana na Paul Rusesabagina? Kugeza ubu hano nta muntu n'umwe ubizi, ahubwo by'igitangaza birazwi ko uwo mugabo yisanze mu kindi gihugu atari ku bushake bwe. On sait qu'il n'y a pas eu d'arrestation des autorités émiriennes, mais qu'il se retrouve en prison au Rwanda. Pour ces actes, je vous laisse le choix d'un nom et infraction. Ikindi kandi kizwi nuko atigeze afatwa n'abayobozi b'igihugu cya Emirati Yunze Ubumwe y'Abarabu, ahubwo ubu ari muri gereza mu Rwanda kubw'impamvu z'ibyo bimunyemereye ibyaha. Aujourd'hui, on demande justice. Justice pour M. Rusesabagina. Non parce qu'il est le plus célèbre des Rwandais, non pas parce qu'il est lauréat de plusieurs prix de la paix, mais parce qu'il y a tout simplement le droit de procès équitable. Uyu munsi turasaba ubutabera bwa Bwana Rusesabagina, atari ukubera yuko yari ari umwe mu banyarwanda b'ibirangirire, atari kubw'ibihembo byinshi yahawe kubwo guharanira amahoro, ahubwo gusa kubera ko afite uburenganzira ku rubanza runyuze mu mucyo. Nos inquiétudes sur son arrestation, ses conditions d'emprisonnement, son procès et surtout sa santé sont partagées par les membres du Congrès américain qui ont adressé 7 lettres de demande de libération aux autorités rwandaises. Impungenge zacu ku buryo afunzwemo
ku rubanza rwe na cyane cyane ubuzima bwe tuzisangiye n'integeko Amerika bandikiye ubuyobozi bw'u Rwanda iyi baruwa isaba irekurwa rye. Chers collègues, la communauté internationale nous regarde. Ils attendent de voir ce que l'Europe va faire. Parce que M. Rusesabagina est un citoyen européen. Il est de notre devoir d'agir quand les droits d'un de nos concitoyens est bafoué. Nshuti bagenzi banjye, umuryango mpuzamahanga uduhanze amaso bategereje kureba icyo Uburayi buzakora ko Bwana Rusesabagina ni umuturage w'Uburayi. Biri mu nshingano zacu zo kugira icyo dukora igihe uburenganzira bw'umwe mu baturage bacu buhungabanijwe. Alors, chers collègues, on assiste à une croisade contre les hommes de la paix dans cette région. Hier encore, on a parlé des tractations contre le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Et aujourd'hui, on parle de lauréat de la médaille présidentielle américaine de la liberté. None rero nshuti bavandimwe, turimo turarebera abantu bitangiye guharanira amahoro muri kariya karere bahagurukirwa bagahigwa bukware. Mwumvise ibyo gutesha umutwe uwahawe igihembo cy'amahoro Dr. Mukwege. None uyu munsi haravugwa uwahawe umudari w'ikirenga na Perezidanse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guharanira ubwisanzure. Il est temps de dire stop. Nous disons stop en votant cette résolution afin d'envoyer un message clair. Qu'une enquête internationale, indépendante, transparente et crédible soit menée sur le transfert, l'arrestation et les conditions de détention de M. Rusesabagina. Ni igihe cyo kugira tutigezaho. Turavuze tuti nimuhagarariraho. Mu gutora uyu mwanzuro, urwego rwo kohereza ubutumwa busobanutse busaba ko habaho ankete mpuzamahanga ikoze mu mucyo kandi yizewe, ikorwa kugira ngo hamenyekane uko Bwana Rusesabagina yafashwe, uko yoherejwe n'uko afunzwe, afin que nous puissions obtenir des réponses à toutes nos questions sans réponse. Je vous remercie. Kugira ngo tubone ibisubizo by'ibyo bibazo byose twibaza tutabonera ibisubizo. Ndabashimiye. Abagize komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano basanze uriya mwanzuro wuzuyemo ibinyoma muri rusange ugamije kunenga inzego z'igihugu cyacu no kwivanga mu mikorere y'ubutabera bw'u Rwanda bitwaje ibijyanye na Paul Rusesabagina. Basanze kandi uriya mwanzuro uvogera ubusugire n'imikorere by'inzego z'igihugu cyacu. Basanga ndetse uriya mwanzuro udaha agaciro ihame ry'ubwigenge bw'ubucamanza. Basanze uriya mwanzuro uhakana ukanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 hashingiwe ku mvugo zakoreshejwe. Ndetse banasanga uriya mwanzuro wiha uburenganzira bwo gutanga amabwiriza ku manza ziri mu nkiko kandi wabo bidashobora gukorwa. Aya makuru atariho umukungugu na handi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna.info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye.
Sandra, mbere y'uko usoza reka tugeze ku badukurikira amakuru ya nyuma yasohotse ku rubanza rwa Rusesabagina. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ubunganira Paul Rusesabagina mu mategeko Maître Lurquin yagarutse ku ifatwa yise ishimutwa rya Bwana Rusesabagina, aho yagize ati: uyu munsi dushobora kwemeza ibyo twari dusanzwe tuvuga muri aya mezi 5 ashize. Paul yarashimuswe. Indege jet privé yatwawemo yakodeshejwe na RIB. Akaba yanongeyeho ko ibyo babivanye muri dosiye ubushinjacyaha bwabahaye, aho bashoboye gutera imboni ku buhamya bwa Niyongere Constantin. We n'umuryango wa Rusesabagina banashimangiye ko Bwana Rusesabagina nta bwenegihugu bw'u Rwanda afite kuko ari umubirigi gusa. Akaba ari nayo mpamvu abahagariye ubirigi mu Rwanda bashobora gukurikirana hafi iby'urwo rubanza, ariko ko ibyo bakora bidahagije. Basabye leta y'ububirigi kugira icyo bakora bakareka gukomeza guceceka. Ukurikije aho ibintu bigeze, biragaragara neza ko imva Kagame amaze iminsi yicukura yenda gupfuba. Ku bakiri bato mu Kinyarwanda ntibavuga ko imva yuzuye, bavuga ko yapfubye. Aha niho dusoreje amakuru yacu ya none, tukaba dukomeza kubasaba gushirika ubwoba no kwitandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose, cyane cyane kugambanira abanyarwanda bagenzi banyu. Turabibutsa ko Kagame na FPR ye nta dini bagira, niryo bafite ririmo abantu nka Pasiteri Yuda Iskariyoti Constantine Mwungeri. Nawe muzamureba uko azarangira. Kirisisa Paul wajyaga wigendera ku mugaragaro bataramujandika mu bugambanyi n'ubwicanyi ari he. Ntagenda yububa nk'igisambo, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Shimira itsinda rigari risho ry'abaryankuna ryadufashe gutegura aya makuru, Cyubaramani na Mucyo Didier badusemuriye, kimwe namwe mwadukurikiye mu gihe impagaruke n'ubugingo. General Sandra nakagaruka.